Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. КВН сүйшілер, әйдәгіз шынлап әйтегелі, сіз Татар КВН'ін соғындыңыз мы? Командаларны соғындыңыз мы? Мені соғындыңыз мы? Бұлай бұлдаш, достар, бұлай бұлдаш КВН'ні башлап жібереге де бола, біз КВН'ні башлаймыз! Хамиді қадеттегі ше достар, ең баштан ұйыштырушылар турында әйтергә керек. Бүгінгі ұйымның организаторлары, демек, яғни ұйыштырушылары. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы. Әйдәгез алкышлыйбыз достар. Шулай ук Татарстан Республикасы шаяннар һәм тапкырлар клубы. Шулай ук Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Һәм әлбәттә, бөтен дөнья яшьләр форумы. Шулай ук оештыручылар белән булыштык. Беләсезме, дуслар, бүген без командалар белән менә хәзер әдәттәгечә иң баштан командалар белән танышып була бит инде. Бүген без алар белән булай танышмыйбыз, чөнки алар бик күп һәм менә фестиваль барганда һәрбер команда чыккач, без алар турында әз генә мәгълүмат бирәбез. Шуңа күрә шул фестиваль эчендә генә танышырбыз. Ләкин дуслар, бар тагын бер команда, аның белән танышмыйча булмый, чөнки алар фестивальнең иң башыннан гына без аларны атыйбыз һәм инде ахырда гына алар чыгып нәтиҗәләрне, бүләкләрне бүләк итә һәм инде әлбәттә ниндидер сүзләрне әйтә. Әлбәттә инде ул жюри әгъзалары, әйдәгез алар белән танышып үтик. Кем бүген жюрида? Бүгенге уйынны бәяләүче жюри әгъзалары коллегиясе. Автор, башкаручы. Менә бу ике сүздә бик күп мәгълүмат, бик күп мәгънә генә түгел, анда история, тарих, йомайы, рәхмәт. Шулай була, дуслар, сәхнәдә торганда, кайбышакта гади генә сүзләрен дә онытып җибәрәсең. Илназга карагач, тем более. Автор, башкаручы Илназ Сафиуллин. Татар радиосының баш мөхәррире, телерадио алып баручы Айваз Садыров. Чыннан әйткәндә, мин белмим, хәзер күпме татар блогерлары бар интернетта, ләкин бу кеше беренче татар блогер исемен йөртә, татар малай, ягъни Ринат Вәлиәхмәт. Киләсе безнең жюри әгъзасы, ул жюри әгъзалары арасында иң елмай
Oyuşan kişi, Tatar tilinin en şef bölüşü belki Oyvas hazır bina aytır. Yok. Min eybetlek bilen eybetlek. Lekin min şulay uylayım. Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu reisi Tebriz Yarullin. Jüride Tatar Inform agentliğinin Tatar redaksiyasının baş muhariri Ramiz Latypov. Kimgina yok bugün dostlar, şunday selatli kızık kişiler bildi bugün. Selatli degende mine Salat Yaşlar Güzegi direktoru Aygul Gabdurahmanov. Aygul, aydagi alkışlar bilan qarshi olamiz. Birdan bir xotin qiz. Hamid albatta jüri reisi, jüri председателі, Tatar Kven Ligasining yetakchisi, Tatar Production general direktori Ramil Aktiyev. Hamid albatta do'stlar, Kven'ni odatdagi bu so'zlardan boshqa beramiz. Komandalar biz bulduramiz. Alkışlar ostida do'stlar komandalarni kulislar orqali uzatamiz. Onlar әзерләнәләр. Birinchi konkursga, birinchi deganda u birdan bir konkurs bugun festival bo'laraq do'stlar, bugun bizning uyda albatta har bir komanda alargundir. Har bir komanda vizitni kartochka, ya'ni salamlaw belgisini ko'rsatadilar. Har bir komanda chiqib әзерләнгән o'z shaharidan olib kelingan mazaklari, miniatyuralarini ko'rsatadilar. Albatta siz olqishlaysiz, kulasiz. Shu vaqtda bizning juri a'zolari narsalar yozib bayonlab boradi albatta. Narsa to'g'ri aytishga kerak do'stlar. Bugun endi traditsiya bo'yicha festival bo'laraq eng bosh film bo'lib endi albatta Grand Prix, butun komandalarda Grand Prix ismi uchun yarışalar. Shulay bizning birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bo'lar. Eng usta aktrisa, eng usta aktyor, eng qiziq mazak ham festival ochilishi degan nominatsiyalar bo'ladi. Men eng boshdan aytib qo'yam, juri a'zolaridan endi albatta balki bizning tomoshachi da yozib borar, bayonlab boradi, o'zini juri a'zosi deb his etib balki shulay bo'lar. Hozir endi do'stlar, aytamiz, festivalni boshlab jibaramiz. Siz hazırmı? Siz hazırmı? Yok, men shundan aytganda men hazırligingizni ozgina ko'rmayman. Xuddi siz bunda tugul, qo'ydadir. Bugunda uyda, o'ramda, probkada bosib turasiz. Aytamiz, to'g'ri bir topar do'stlar, sahna ortida turgan barliq komandalarga kuchli olqishlar bergani zal. Uyanamiz. Emotsiya qo'ying. Bular boshlarada bo'ladi do'stlar. Bizning bugungi festivalimizni ochib jibaradi. Oshirda u do'stlar eng og'iri, chunki zal hali azir tugul. Shunga ko'ra aytamiz, kuchliroq olqishlaymiz. 3 topqir kuchliroq. Qarshi olamiz. Qozon davlat agrar universitetidan Agroboys komandasi. Men kishgina shaqda karatda bilan shug'ullandi. Kishgina shaqda? Kishamanda. Yumor bilan sening mening bo'y bilan shekilli ekan. Yillar bari o'sish yo'q. Rahmu. Nima bor? Yasasun bu. O'lshov. Italiyan ishi so'ng bilan. Bosib qara. Yerda shashona. Ana ko'rashingiz rozi beyrak bo'ldim. Menimda sham bulagim bor samat. Nindi?
Тоже өлшеу. Қойсын ол. Әнә тегінде весовой контрольда өлшеніп келеді ба? Міне жылдың команда жиылды. Агропоезд кетті! Başlap жіберейік. Шотландия ауылында болған хәл. Так, oğlum. Әвәди, Қая кеттік? клубқа. Таңда қысқара күйіп кей алмайың ма? Давам етеміз. Олайға пышақ өткендерге берелер. Олар, сіздер отырмай мына пышақты өткенде береді. Әке-әнеге бала үшін бір нәрседе жәл түгел. Так, oğlum, келелі мұнда. Мен өзімнің инструментарымды берем саған. Охо, рахмет! Мен дүрелімді да берем саған. Югында дейін! Жүргенді алсын. Охо, рахмет! Әнә тегінде кірпіштері тағаларымды да алсын, я? Ағам! Мына мен сән кірпіштерімді бердім ме? Бердің! Инструментарымды бердім ме? Бердім! Мына өзіңе йұрттызда кеткенде бізден Ауылда яма участковый. Әлі аға. Қайырлы күн, сержант Ибрахимов. Документарымды күшеттіңіз. Қатыпталі. Аға, шындан нәрсе. Келді. Efendi dokumentlarımı күшеттіңіз әлде? Қатыпталі. Абзиже бәйленмейін дә телефоннан сөйләшәм деп көрмейсің бе әлі? Аға, шындан. Dokumentlarımı күшеттіңіз де. Қатыпталі. Аңламадым, что етсеңін, әкедер мұнан деп, кет! Аға, yok, бір мен бейленген де. Мен сізді қолға алам. Кетті бұлай. Достар, түрмәдә болған хәл. Ой, сәмесіз келіп жеттіңіз ме? Нәсә, нендей мәшіт ясыңыз бұл? Мен башыды кірәшін, мен мұнда ширкау керек. Кит әлі ширкау. Никмен бетай бір мәшітлергені ясым әй. Нендей мәшіт? Нендей мәшіт болсын, мұна. Құл шәриф мәшіті бар еме. Құлға люрамда атығы шомил мәшітін ясы алам. Анда әкетсе еме, өзімнің алдағы мәшітін ясы алам. Нол бәлекей, анда тегі бүтін ауылы ясысы бұла. Митбунт, силсавет анда, фәрит ауылдырыда тұқылтықта ауыз бара. Yok, seni anlamadım mı? Мен кірәшін, мен мұнда ширкау керек. Ну, кірәшін түгімі білесің ме, кірәшін не порог олай. Какой порог? Теге тұпсайын деді. Мен тұпса? Жоқ енді отыр, все. Еде, ясым ширкауына, әрі бір нәрсе көрмейсің, ертегі мені шығарала. Нәрсе? Ширкау ясым дейм, ширкау. Ойында зор еттірім. Шо, болды, мұна ертегі күрші камера кіріп шығысына, не? Анда священник әшімені? Сүннетченник. Енді оқырдан достар, шушы фестивальда біздің Буадан, Сарманнан, қатты Башқұртстаннан, Мәскеуден командалар шығыш жасайды. Хамиді біздің аграрныда, Сарманнан, Буадан, қатты Башқұртстаннан студентлар оқиды. Құрметлі жюри, гран-прині бізге берсеңіз, бір командалар оқып әлеміз. Агробоз командасы, рахмет! Агробоз командасы репетиция жағынан әр вақыт бұлышқан үшін Хусайнов Рамиль Камилевичқа һәм Тулай тұрағының тәрбие бойынша баш кішісі Нафиков Инсаф Рафитовичқа һәм жонатарларға рәхмәтін білдірі. Әлбәттә, ол сізге. Келесі команда әзірленген вақытта тезгені партнерлар турында оқып кетем, достар. Менің яратқан реклама. Біздің генераль партнер Хазина Тур. Сіз yol ете білесіз ме? Әйе, шәп! Хазина Турға мөрәҗәгать итегез. Татарстанда, Башқұртстанда, Россияда дөнья Россия вә дөнья киңлегендә Хазина Тур сезнең белән булыр. Хазинатур.рф сайты, рәхмәт зур иттереп. Алкышлар аларга, дуслар, безнең генераль партнерыбыз Хазина Тур. Дәвам итәбез. Киләсе команда безнең әйтергә кирәк, дуслар, гомумән Казаннан 2 команда була. Калган бүтән 9 командалар
Türlü төбәкләрдән килгән, хәтта бер команда Татарстаннан түгел, Башкортстаннан. Шуңа күрә әйдәгез әле дуслар, көчле алкышлар белән кунакларны каршы алабыз. Башкортлар.ру командасы. Ин шундай, güzel, матур. Ты такая
какая, а гузель красивая. Benim arkamda ben aşık buldum. На твоей спине я влюбился. Eyde gidelim bir kime bir yap. Ne? Uşu seskelerde alıp varım bir. Ярай. На, цветы. Она уберет. Два? А почему только два? Два ведь только на похоронах дали. İkövün inişe, ikövü de birer. İkövü de ulgen kişi kendine birerler. Ondan özüyle bitti o. Ne? Olay ulas tabi buraya alıp varım bir. Ярай. О, тағы біреу. На, тағы сәске. Анау берді. Тағы никау. Кені екі тапқыр өлген. Кені екі тапқыр өлді деп айтырған тіле шекелі. Тұқтайлы. Кім башқұрса білем міне. Әйе, мен башқұр. О, кетті қайды. Қайдан болдың бұл? Әсілемді өкпіремін. Damir, inime elleyim o. Сағатымды. Ol Başkurt dil hem Tatar dili okutusları saatlerini yugalttı. Ey dur oranına. Dostlar, biz bir yerler tınlayбыз, bir kitaplar okuyбыз. Şunun için Башкорттар һәм татарлар арасында булган туганлык иптәрен онытмайбыз. Şulaydı, gözlem ardağında Başkurtistan'dan, Başkurt ruhlu, Başkurtlar.ru güven komanda oldu. Rahmet. Олдыштарымыздар Башқұрттар.ру командасы Башқұртстан Республикалық инженер-лицей-интернаты директоры Нуриев Данил Жәмилұлына, тәрбие ішлері бойынша директор орынбасары Хамидуллина Гүлшешек Шамил қызына, команда жетекшісі Мұхамеджанов Марсей Минихан ұлына білдірі. Хамид әлбәттә біз барлық бұл кішілерге шулай рәхмәтләрімізді білдіреміз. Алқышлыйбыз оларды достар келген үшін, қызық көңіл көрсеткен үшін. Кім башқұртша аңлайды достар? Қолдарыңызды көтеріңіз әзім қарышы. Mene bir kupma Başkırtıstan. Siz Başkırtıstan'dan mı ili öğrendiniz, bilesiz de, malatsı. Yarı dostlar, devam edemiz. Kilesi komanda şuş yasar olduğundan elbette şulay partnerlarına rahmet edip ötem. Bizning partnerimiz studprof.rf, Yaşlar Yangalıklar Media portalı studprof.rf şallı. Respublikanın yaşların en yoqti mezgillarin saqlaymiz. Studprof.rf voqealarni bizning bilan tezlat. Shulay bizning partner Viberay Qozonda qayta yo'l etirga, nishik ko'ngilli vaqt o'tkazirga. Biz bilamiz, Viberay Qozonning ko'ngil oshurunlari ham uning madaniy turmushi turida ma'lumot. Bori tik yoqti mezgillar ham kerakli saytlar. Tomra bir olqishlar partnerlarga do'stlar, devam edamiz. Kelasi komanda bizning Sormandan keldi. Sormanlar bormi zalda? Yo'q, siz qo'lni ko'tarasiz, qishqirib. Sormanlar bormi zalda? Siz bigrek tinish sormanlar. Ya'ni qarshi oldi Sormandan Panabrali Kven komandasi. Sarman Adrar Külliyeti. Oldu ciddi. İstenmesiz. İspatılışlar. Bu sene Sarman değil. Bunda seni bilmiyorlar. Sen Sarmanlar size bileyim de. Dostlar, yana zakonlu proyekt boyunca Tatarstan'daki yollarını şükten yazarlar jiyinalar. O? Alaysa bu bizden ölür. Yigitlar, benim yangalık var bir tane. Indi yanalık. Mana men prezidentlar webinarida qatnashgan bo'ldim. Sen şularmi? Seni kim soylasın indi? Sen bir sorular kutudan başka bir yerde bilmeysin. Yo'q, mana shunday qalay desam. Mana bir tane Kseniya Sobchak domduvada soriqlar kutib yurdik. Mana ham prezident bo'lar boshqalar.
Yarar dostlar, eydəyiz xiyallanmay. Biz başlayıq. Bizde birinci miniatюра etisi ulan kulda yüzüge öğretti. Ulan kuruğa, yürüyün. Restorandaga bo'lgan hal. Motorum beshima kuptandan aytasiga. Men seni yarataman. Olma ağaçtan yararına gelemey. Oyuncular magazinda bo'lgan hal. Deni qora, mende vertolyot pultli. Video olaylar. Olmaymiz. Ну yeni. Xotin, vertolyot pultli. Dostlar, siz bizden de gerek komandani topa olmaysınız. Hatta OK Google topmadı. OK Google. Kim bizden de gerek? По запросу Кэм Безден Тикерек ничего не найдено. İşittiniz mi? Sizden karşınızda bana Branikov'un komandasıyla. Rahmet. Alkışlar dostlar, Sorman Panabraliko'nun komandası. Big Yeş komandasılar sahnede birinci oldu bunların yosish voqeida biz to'g'ri bir kuchli alkışlar yigitlarga. Молодцы! Debut bilan alardim. Kelesi komandanın çıkışı olduğundan belirgin ma'lumot aytasım keladi do'stlar. Mana bizning Totar Ligasi geografiyasi kengaya bora. Bunda bizning Qozonda Totar Ligasining yuqori Totar Ligasi bo'ldi. Mana qo'ybir shaharlarda bor Totar zonal ligalari. Masalan, Boa Totar zonal ligasi, Elmet zonal ligasi, Orsha Totar zonal ligasi, hamda albatta Yoshyo'lda bor shunday zonal liga. Kelesi komanda bizning Elmet Totar KVN zonal ligasining jenguvchisi. Qarshi olamiz Elmetdan Fantati Qizlarishon KVN komandasi. Qarshi olamiz alqishlar bilan. Hayırlı iş Ozan. Sizin başınızda Elmet'ten Dervişler komandası Fantati Qizlarishon. Biz bugün Dervişlerning donan ko'tariga keldi. Albatta. To'xtag'izlar qizlar, kimdir jetdimi voy? Kızlar, kıvınga neydi номерларыңыз бар? Регина Хамбиловна, biz işe hazırladık. Әйдәгез күлләридә. Kızdırırız. Durабыз бәрәкә. Мин бола. Kapılarında konlaşıp durgan Хамбиловна, мен әсі. Әйдәгіз Гүлназ Сәгадатовна. Мен 22 күрмәк, 10 пар туфли, 5
Kaneda. Uvettivena. Yağımlı jüriye güzesi. Kızlar. Onun tavşaşını seksi. Terbiyesi başı trendinde seksisilep durasın. Oynarlarına girmedi. Girdik gidiyor yollarga. Bizning eng şart bo'lganni barda deyishonlarga. Allah! Biz bugungi o'yinga albatta eng talantli yurtdoshimizni chaqirdik. Yilmaz Satiyonli! Собеседованиеда bo'lgan hal. İsenmisiz? 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 Soğuluğuz. 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 Kutlayık sizden. Siz vakt yarışına kabul edildiniz. Stomatolog da bo'lgan hal. Bodiy bo'ylada bo'lgan hal. Так, репетиция. Ха. 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 Haydi bulay. Oldu. Hoppa, bir sintamın damını. Göz altına getiriniz. Balalar bakşasına fotograf kelgan. Siz hazırmı? Hazır. Bir minut. Bulduğumu hazır mısınız? Hazır tuttağında. Yok, min anlamadım. Biz bugün kaçışkılar düşeriz mi yok mu? Mene kaşan zari düşürük sen bilen şunda düşeriz. Bitirse bulsunuz. Не başkası bilmez ki sen dolaşar. Ben getirmekle kızardı başlasın başkalar. Hep ömründeyiz, karayın ben bileriz. Maturinde pıstaşlaşır, şigen kaytıp gideriz. Sizin karşınızda elbette terbiyeciler komandası Fentedin Kızlar Eşen. Bakımdan sevdesi üstüne. Terbiyeci mehabettir. Varlığınızga da ciddi. Alkışlar elbette dostlar. Fenteti kızları için КВН командасы Әлмәт муниципаль районының мәктәпкәчә білім беру идарәсе җитәкчесе Садетдинов Дмитрий Шеиздан улына, профсоюз берлегенең Каешева Татьяна Михаил кызына һәм Татар лигасының редакторларына рәхмәтләрен белдерә. Алкышлар дәвамындадыр командадан. Без дәвам итәбез дуслар. Безнең информацион партнерыбыз Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Әйдәгез аларга алкышлар берик, зур иттереп рәхмәт әйтәбез. Дәвам итәбез дуслар. Киләсе команда безнең шулай ук Буа Замаль лигасында җиңде. Ул да булса әлбәттә инде Буадан Шикәрле Мишәрләр КВН командасы. Каршы алабыз. Сәлем апа. Сәлем. Сезнең каршыда Шикәрле Мишәрләр КВН командасы. Siz uylıyorsunuzdur indi. Mene bu amişerlere geldi, bu sefere hazır sıfır sileşe değil. Yok, elbette yok. Biz bugün saf Tatar şakında sileşeceğiz.
Kıldama. Çıkar bit çıkar. O Мәтрүне, bu bizim krişyonda emişerken. Uruslarda krişyonye болған вақытында, Мәтрүнебіз прорубкaya götürüp krişyonka bulup oldu. Нәрсе сығынып келдің ме? Biz müşteriler bilemiz. Niye Tatar dil dersleri kısaltılır. Şimdi Tatar buluğu için onu kısaltılmıyor. Onu kestirip yanılır. Нәрсе? Gittik! Күз алдыңызға китерегіз. Бұлға хәл. Абзы не держишься, бля? Dostum şimdi Orsk'e işim bir konta oldu yani. Oraya da kızın burnuk berengi gibi. Benim vilka var. Benim mayonez var. Gittik. Neydi? Мишель Куркак түгел. Alo. Da. Neste değilsin? Kimsin? Mişine korkup durmayın. Davay bile bunu vermeyeceğim privati. Davay gidip duram. Dostum ben bu tarafınızdan geleceğim. Yok yok. Малай kızına bülek bire. Maturum, misafirle kalk geldim. Belki bu benim yana iPhone'umdur. Yok gitti yok. Belki bu benim yana kosmetичкамdır. Yok gitti yok. Nesi bu? Malay taşlanır, ojuler. Күз алдыңызға китерегіз. Дәрісте болған хәл. Neste. Звонок kaçan bulasın? Bilmeyim. Bana bu hal bir de şey. Da, balalar. Kütmektim ben sizge bu yalgan kabinetka girmek istedim. Bu ada şunday hallerde bulurga mümkün. Alo, Буинский ЖЭК, исәнмесез? Исәнмесез? Безнең труба тишелде. Бір-екі сантехник жібере аласызмы? Ой, безнең бу шәһәр сантехниклар юк әле. Бер-ике көннән булга гына. Ярар, сіз адресны язып қойыңыз. Заводская 48, Буинский спиртзавод. Bütün məclislerde şeyni axırında bilirlər. Biz müşərlər başta şey biremiz, onlara gana aşatamiz. Şey içeride, başta birazdan veririz. Rahmet. Rahmet bizi. Müşerler Буа. Буа муниципаль районы башлыгы Жаппаров Марат Озат улына Буа муниципаль районы башкарма комитеты яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлегенә Буа муниципаль районы мәдәният идарәсенә матди ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәтләрен белдерә. Әйдәгез тагын да алкышлыйбыз. Бу егетләр, кызлар да сәхнәдә беренче адымнарны ясый, дебют белән әйтергә була. Тагын да алкышлыйбыз зал. Жәлләмибез эшләрне. Тагын бер партнер турында әйтеп килә дуслар, Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана дип җырлап куйып мәдем. Һәр иртәнне уян Татар 7:00 агентлары белән башлап җибәр. Бүреләр белән бию тапшыруында шаяру атлантларының пранк осталыгын тыңла. Гөлназ Сәфәрова белән халык мәхәббәтен яулаган хитларны музыкаль каймак шартында ишет. Булар һәм кызыклы тапшырулар Татар радиосында 100.5 FM дулкыннарында. Instagram собачка Татар радиосы, сайт tatarradio.ru. Алкышлар дуслар, Татар радиосына зур рәхмәт. Без дәвам итәбез. Киләсе командабызның Яршаллыдан Татар егетләре дип аталау. Каршы алыйк дуслар. Ey Kazan,
you've given me. To'xta! Biz bunday mazaklar bilan toshni bir narsada olmashyapmiz. Shovlalar jildi, Qozon ketdikmi? To'xtatib qo'ying. Ana. Feyruzda 100% deb yozilgan. O bizga polivon bo'lishi uchun. Tek, durust nomerga aytmadim bo'g'ay. Mana bu knopka dispetcher deb yozilgan. Bosar shuni. Biz sening bilan сөйләшеп bitirmadik. Super tezroq. Ayda shoyra. Kosinus alfani sinus bettaga qo'shqach bir bo'la. Sen mana narsaga aytdingsan. Sen bu bilimlar menga foydalar kerak bo'ladi yashaydi. Ata, yigitlar komandasi rahmat. Qozon yigitlari Yorsholli Qozon federal universiteti direktori Ganiyev Mahmud Mas'udovga rahmatini bildirib, olqishlaymiz yigitlarni. Devam etamiz Yorshol. Kim bundan Yorsholidan bormi do'stlar? Yorshol!
Birga qo'yamiz. Devam edemiz dostlar. Kelesi komanda bizning tajribali komanda aytishga kerak. Yosh qina totar klubida yurgan tomoshabinlarni bilirga tegish, yoratirga tegish. Shunga ko'ra ko'p сөйләмим, әйдәгез каршы алыгыз. Мамадыш районыннан 5 Бармак клуб командасы. Hazır şehirde bir svetofor var, Aksarda indi kökten bakan. Oya kiyeler bir dikavuş, Umamamalış, Fotoğraf var, bir zamanı, Oda yolaktan izin falan. Oyda bütün halk yürüyüş olur, Umamamalış. Oynayan birovlar. Şimdi kadar dostlar, biz bir yıl boyu oynamadık. Şimdi bilingizçe, şampiyon bir sezonda qoldirib tegish. Bizga omadmalarni oldin qoldirgan ekan, sonra buni kelganida istamanda. Так, qadrli do'stlar, biz bugun shu yerda kimlar o'tirasizmi? Ну, Ильназ Сафиуллин, Рамиль Авдеев, Тотар Малай. Так, Тотар Малай kim so'radi? Ну, блогер, ол Instagramga videolar, fotolar qo'yadi. Mana mening obiyim zavoddoshdi. Shundan blogdoshim, men o'shan bloger. Yigitlar, nega bizning komandada qizlar yo'q? Sen ilgari o'zing olib qarang. Totar ligasida birdan shunday qiz yo'q. Так, стоп! Mening mana yuragim tuzmaydi. Bu kishini boburani ishib kuzatirmay bilmayman. Mening yuragim tuzmaydi. Yigitlar, sizning komandangizga bir qiz kerak. Bilmayman yo'lda suyuzingdan qiz qalbing ham toza o'tlarim bilan bizga desa shu yotasizmi ekan bilmayman. Bosh barmoqda. Точно. Yaramni aytdingiz-a, sizning Mamadishda narsa bor? No, bizda spir zavod bor. Yo'q, men sezam. Aytamanda manikyur, pedikyur, makiyaj. No, meditsina bir nechta yerda men yashagan. Narsa, vizajist simnalla. Так, Юлдуз, sening bizning bilan o'ynasa kelsa, senga Mamadish to'g'rida bir ikki savolga javob to'g'ri kerak. Mamadish Qozondan yiroq. Yo'l bo'yicha yaqin, oqim bo'yicha yiroq. Mamadish shaharning eng baxtli kishisi boyda yashaydi. Mamadish to'g'ridan so'ng qaysi kibitda o'rg'aladi? Любой. Ne bu 100% ishi. Demak, qadrli do'stlar, endi biz shunday motorni poda boshlabdan jiberamiz. Salam Qozon, xayrli kech boringiz odamim. Biz oldingizga keltirgansiz. Mamadishda birinchi tir. Так, mana men bu mishkini jingil uchun qo'yib deyish. Ну, mana tigidagi mish-mishingni berib tushirsaga shu juda. Almi harakatdak. Ну, siz молодец, конечно, iптashlar. O'zingizning avtomatingizni olib kelmasangiz bo'laydi. Hali bu ishda grantamentda bor. Так, bunda eng главный prizni jingil uchun qo'yib kerak. Tiginda. Aha, ketdik. Kurasiga tilashaydi bor ketdi. Demek siz Tileşi Miran'ın uyut şoklatu sebeple Tileşi rayonu jingdiniz. Yes. Mamadish bobosi xabar edi. Somo rayoni yonidan raketlar ushib keladi. Bo'ldi bu. Sobonlarida terda o'tira. Ya'ni men eshitmasa o'shani qilgan so'ng hamma tizilib ketmadi, oyoqlarim ketdi, qochdim tezroq. Hop. Biz devam etamiz. Biz oldingizga keltirgansiz. Mamadishda romantik.
senin ismin bilen Любой yıldızın ateşi. Mene bu yıldız seneki. Mene bu yıldız seneki. Mene bu yıldız dağın seneki. Neler bilesin mi? Men bit seni o'zim için ömür boyu sakladım. Şu sen bit bizim türmeden nazirat ileydi. Mene men keşke test aldım. Hem benim senin için yamanlığım var. No, nişek değil. Men 30 yigit bağışıydı. Sen benim şunlarım. Yıldız, benim de bit sima bulagim var. Men bizge jir oldu. Yurip dizdirganmi? Yo'q, ziratda. Hozir bizning qabrlarimiz yonida bo'lishar. Jilozlar, menim nazarimdan ishlab kesildi, bu yolg'on tugul, bu xo'p so'z. Yulduz, bilmayman. Mana menim Sima Putlaneza degan surprizim bor edi. Ham menim Sima taqdim etsin bilan. To'xta. Ilnas. Men sizni 4 yil bilaman dedi. Men boshda sizning shirlaringizga oshiq bo'ldim. Ana shu gitara qizlar. Mana menim sizga taqdimim bor. Siz menim to'yimni birinchi ko'rsam olib qora olmassizmi? Siz rizami? Ul riza. Ha, to'xtasi. Tak, Oliya, yemin. O'zim tomonidan topdim, aya. Sen narsa anda polis orqanda tege Grand Prix'ning kubogini toza to'plarimdan sitdim mana. Ey, bit qizil yigitlar. Natursiga aytganda men siz bilan o'ynab bitta oshadi. No, Alloh bo'lish balki bizim bilan mamashqa qo'ydirsin. Qozondan mambatishqami? Yo'q, yigitlar, men gradusni понижать etmayman. Sizning bilan mamashdan 5 barmoq bilan komandasi rahmat do'stlar. Молодежь муниципального башкорта Анатолий Петрович Ивановка, яшьләр, яшүсмерләр йорты җитәкчесе Артур Николаевич Ефимовка рәхмәтләрен белдерә. Алкышлар дуслар 5 бармак. Без аларны көттек. Шынайда 1 ел алар. Ял иттеләр, белмим, әзерләнгәннәрдер. Без дәвам итәбез. Киләсе команда шулай ук менә мин зональ лигалар турында әйткән идем. Менә киләсе команда Арча татар зональ лигасының җиңүчесе. Арча турында каршы алыгыз дип әйтсәм дә мин ялгышмам. Аяз, ярыймы алай торый? Арча алыгыз, юк? Ярый, рәхмәт. Арчадан үрнәк КВН командасы. Арча алыгыз. Сәлам кызым! Безнең алдыгызда үрнәк КВН командасы. Biz yarata торган команда. Biz sizni шундый яратабыз. Менә син нәрсә яратасың? Мин ашарга яратам. Дагыр нәрсәң монда. Син нәрсә яратасың? Минем исемем Юлдаш Сухранбек. Мин фамилия белән эндәшебезне яратам. Адәс, ярар. Син нәрсә яратасың? Мин Айгиз, мин акча яратам. Ну, Айгиз, Арчаны мин дә яратам инде. Юк инде, мин акча яратам. Арчаны бөтен кеше ярата бит аны. Туктале, мин бит акча яратам. Әйдә, аханы патриот булмаймы? Син нәрсә яратасың? Әми дирек, мен хатын кызлар мунчасына бер кушаклап, стоп! утынап кирип мунчага. Молодец. Син үзең нәрсә яратасың? Мен Дагир, мен җиңәргә яратам. Киттек егетләр. Кая, ашаргамы? Син шул аша булсын инде. Алдыга! Киттек! Әми дирек, миңа кибеткә кергән газировкалар миңа. Күз алдында китерегез, әтисе болай тугын ашаны тамын. Барик!
Мен Аметинді 28-ге сияр. Мен Аметинді ертеге үйленемін. Әмин ерек, мен әбинен үскен деген ярата. Көз алдыдағы тірес бейік қауыптыраушы авсылай. Қарик! Точно сыйыр бұзаулады. Какой сыйыр шәһәрдә тұрамыш менен? Сәбитер, бура шықты бүгін, бура. Аха, сентябрь башындамы? Кім шаныр екен ма? Кіріп қарай бәді. Он yanında бұларда келмеген ішеді. Тасыңдар, Сәбитеріз. Лашары бітіп, әдәкәрдігілер әдәкәрдігілер. Қадірлі достар, шығышымыз асағанда өзіміздің туған тіліміз туралы айтасымыз келе. Туған тілімізді сақлайық, яратайық, һәм енді тағы бір қат яратайық. Сіздің алдыңызда өрнек КВН командасы. Біз сізді яратамыз! Алғашқы достар, Орысшадан өрнек КВН командасы рәхмәтлерін барлық орысшаларға әйтәлер, білдірәлер, әйнегіз, алғашқы көрсаларына қуаныйық. Сіз білен олар істеп аларлар. Дәуім едеміз достар, келесі командамызға Биіктаудан келдім. Бар біздің Биіктаудан тамашашымыз. Кім Биіктаудан? Башып тұралар, биікте отыралар, көресіңіздер. Қаршы олыңыз Биіктаудан Тіке Тау КВН командасы. Қарайық!
Ne var, kırayından anlattım. Bu sana. Rahmet. Ғафу етіңіз, тігінді лыш мı? Mə, birisi sana. İnkubator atıldı. Bunday situatsiyada her kimning de bulgani var. O'tibni sindirmaydi. Jini betirjanib qoldi. Ne işleysin indi, bizler sündüreden koyturuşlar bitinde. Hazır biz aldığımıza getiririz. Yaş buğular birinci tapır nikah uğlayın. Bismillahirrahmanirrahim. O, selam. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Rubin komandasının naşar oynav sebeple alarını ışkırışıga alıp baralar. Muratlar buldağız. Siz bizden dönüş görmeysiz bu gay. Neyini ışkırı? Uyuduğunuzda bari kıran tuğu. Dostlar, bilesizmi mene şunisi kızık. Bizden büyük dağda bir dağda yok. Gel digizlik. Deriz kızlar. Peki Allah'ım kuvaya kamansı. Rahmet. Diqqətlər Quvayn komandası ilk zo'r rahmatlarimizni Etiyelilərimizə, komandamız yetakçisi Shakirova Gülüse Obağa, Biyikdə уровені başlığı Kalimulin Rustam Galiullah oğluna, Biyik Doğu'nun ODMS начальнigi Minibayev Nafis Nail oğluna bildiremiz. Hamid elbette eydəki stoğun tapır. Alkışlar, Yona komanda şuğulayıp, Yona komanda Yukarı Dotar Ligası'nda sezonda görürüz videolarını kütüp kalabız idi elbette. Devam edemiz. Kilesi komanda şulayıp Kunak. Irak'tan kelgan komanda veteranlar. Moskvadan Понаехали КВН командасы. Варшавамыз. Moskvadan keldik biz. Doktor Qasanga qarshi olamiz. Житті, Динар, бас борынына, тоқ еді. Динар, бүгін нешемізді көрсетеміз? И молодец, поехали КВН командасы естірмізді! Достар, айдагыз танышып кетейік. Бұл Рафаэль. Рафаэль біздің кинода оқиды, һәм ол болашақ дипломат. Дипломат? Португалка что ли? Португалка сюда приехал. Ондыра, не портфель. Портфель битил рюкзак. Рюкзак білесіңдер? Ау, кейс, аналы Жетті, devam etеміз. Бұл Харап илінен Мәлик. Мен Мәлик Төге, мен Абдылмәлек Али Абдалла Мәхсен Джибран. Вағалейкум ассалам. Жетті. Тагында, Москва командасы. Тоқта, Динар, тоқта, но есі бит Москвадан түгел. Ну мен бит собада. Мәскеу урамында яшайм. Тагында, тоқтаңыз әлі. Сіз нишлеп өз командаңыздан понаехали деп атадыңыз? Сізде бит ана испанец, араб, украинец бар. Сіз бит футбол Рубин командасы. Міне бүгін жеңілсек точно Рубин боламыз. Москва командасы понаехали.
кеше белә. Хәтта авылдагы әбиләр дә уйный башлаганнар. Исерек Фәри. Дөрес. Исерек Фәри. Дөрес. Так, тукта. Ишән без калган Исерек Фәридне күрсәтәбез. Чөнки Фәрид эшкәч, гарячкасы ябышып әллә нәрсәләр күрсәтә башлый. Мамадыш бишбармак командасына гран-при бирә. Исерек Фәрид. Һәрберегезнең менә шундый кешеләрдә күргәнегез бардыр. Сәлам. Мин айта кергән үсиле. Ярый, давай сам. Кем иде бу? Бу кичкенә чакта комбайннан йылып төшкән Аңгыра Габделфәт. Субханалла, үскән. Акбарс хоккей клубында яңа политика буенча үзебезнең генә уенчылар уйнарга тиеш. Һәм хәзер карап китик, 5 елдан соң Акбарста татарлар гына уйный. Димәк, егетләр, киләсе уен 21 көнне. Тренер абый, 21-дә уйный алмый. Нәрсәгә? Минем алга кудасы бар, порядок буласы бар. Минем бәләкне Аңгыра әйтеп тора, безгә Салават Юлаев Уфадан килә, принципиаль соперник. Тренер абый, 21 суббота бит точно кайта алмыйм. Ни? Уйный алмыйм. Ни? Ашка барасы бар, аларның чакыра бәләкләре. Минем аш, минем мунча, егетләр. Правительство җинергә кушты Уфада. Тренер абый, бу бит суббота. Мин точно уйный алмыйм. Ни? Акбарс белән Салават Юлаев уйный, менә телевизордан карый. Аңгыра, син үзең Акбарс уенчысы. Точно. Мин сиңа әйтәм, ул көнне по-любому уйнарга тиешсең. Ник? Чөнки мин үзем авылга ашка кайтам. Күптән түгел Төнле планета каналы хоккейны татар телендә комментировать итә башлады. Финалар хоккейда гына күп командалар икенче спорт төрләренә күчтеләр. Карап китик. Димәк, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, бездә бүген татар шахтеры. Аминем Аллаһ тапшырып ташны җибәрде. Аминем дә китте, Аллаһ тапшырып әйдәгез. Кош. Haydi gelin bana gözüm başlayayım. Koş. Тренерimiz taktı nerede? Hem oyun başında. Hey! Nişan aslında. Durunuz diyeyim. Parayı görüp aldıydı yigitler. Neyden istiyorlar? Neyden çizgine yigitler? Neyden trenirovkаны başlıyoruz? Magazинimizin şiratta Formula 1. Hamidimiz görüp durağımızda başka pit stopka tutmadı. Ham ot ağzım nasıl vereyim? Ot kaçırdım var. Orağı spor onlar dilinde. Hem uzakta dostlar. Mekteplerde tatar tilin bitirmegi zinhar için. Çünkü tatar tilin bitirseniz, gelecekte biz mene bulay etip söyleşeceğiz. Biz bugün mana şunda keldik. Biz bugün şunda Kiev'da keldik filmi bilen. Biz mene geldik şunda rahmet. Федерациясының Татарстан Республикасы бойынша
Ильича вәкилі Равиль Калимуллаұлы Ахметшинге, автономия округы жетекшісі Фарид Фарисовичқа рәхмәтләрен білдірі. Әйдәгіз алқышлы бұзылар Мәскәуден келді тадарларымыздың yanımızda. Олар арасында соғылғанда бар егердер. Ярый, Хамиді біздің бүгінгі фестивалімізді тамамлайық. Өткен ұзған елінің чемпионы. Кім біле, кім чемпион бұл біздің? Дұрыс достар, Қазан Дәулет Аграр университетінің Әкәмәт Көйен командасы. Баршаңыз! Keyifleriniz düşük! Hazır tağında yaşlı yaklaşık. Çünkü sizin başımızda Kozan Devlet Agrar Üniversitesi'ne Egemen Köy komandası! Bizning tiki divana qo'yalım. Bu tiki tili divana Amra komandanın 80% indi bu akşam. Ha, değil işte. Digan ala tigir tasın. Uzununda olmadan da gidip koymalı. Rahmet olsun ya. Şu güldür kızlar. Bileyden, Siberlong'u jetti. Ayaklarını tıpkı başlamışken kızlarına dayanabilirsin mi? Bu sizniki mi? Aye. Tatmak yanında ona bekleyin. Kızlar, rahmet. Sonra sağ olasın. Nihayet yılım ettik. Mene şu şulaydı o. Festival. Oho, Akbar Starşan. Narsası bu festival? Yigitler şiir ettiler ona da bitiydi. Mene Tatar Ligisi o. Büyük oğul zaman. Festival o. Sabahın şekerler. Sabahın arkadaşlar buna koyda bir Ufa'dan, Meskev'den sonra karşı. Agar Brindo. Bir yardısı var. Dostlar kimşesi bitiydi. Buna koyda şişeyle bir yardı almışsın neydi? Egemenler bir yardı alamaz mı? Alamaz! Dostlar, biz aldığımız vakitlerimiz malaylar əksine bir bölek alındı. O, ati bugün seyine indirme, sonunda yaxşı bölek bildik. Motoblok en yaxşı bölekindi. Bunu aparat! Вот аппарат düşmasa, вот аппарат! Да, конечно, әтиге паралишта сұқпамылса бігірек шақылған болыр. Hayır, әтке, ана. Аппарат. Вот қой ол аппарат, вот аппарат düşmasa. Ауылда болған хәл. Туктале, biz niye şolay сөйлешебез? Атақ тілі бітірділер ме? Dostlar, big kuryoz hal. Saniye! Saniye'nin saniyeti! Nerede buldu internette? Ужас малай! Nerede? Ne? Nerede buldu internette? Kardeşin ey! Улетим трампит! Nerede? Ужас малай! Ужас! Astagfirullah! Neredesin kardeşim ey? Bugün hiçbir şey kaldım deyip duruyorum. Dostlar, kız gününe qaysı bütün kişide tirilişe saklanan. Şəhərdən Allah qoyub amalaylar. Verəngini jiyə bilməsəniz tutun mağazayı sizdən alıpşı. Әйнде достар, biz finalda жеңгәч, bizga xəzinə tur 3 güngə бүләк бергәннәр. Башкортстанга, тауларга, һәм шул тауладагы пещерда булган хәл. Yok değiliz, içememezsen, içmesinden, ayağına
десеңіз, шул кішкене балай 1-ші классқа барады. Мухтасипов Химарайны физрукны! Қадірлейсіз, балалар. Бүгін де сіз бірінші тапқыр мектеп ұзағысы. Үшінші құрылағында құрғанда ана бір дер арады тұрып тұралайды. Ойында сіздің ең істерікті оқиғаңыздың шарт қалсын. Үшінші демай болмақ абиға. Абиға, bu dövründe sizge var deyip, onuşlar ve yoldaşması gibi mektepler, işleri bilgilerine bitirip, kızıl atistat olur. Bu jirin. İşlisi alıp bu bir sonu. Bizim istediğin çirke oldu. Belki zor kişileri bulup mektepke gelip başlayalım. İş! Şehir seni. Enler жылып кіріп, тупын суға düştü deyip, şu enler жылама, Tatar Radyosu'nda reklama. Nerede yüzüksüz mektep tutturuz, buran yerine, buran doğru yeni eğmek şehir yaptalı. Ya, değil. Молодец, вы знаете, молодец. Siz bunlarla basıp durunuz. Hazır gelin. Siz şu adamda. Eda kızlarla. Yarış da. Maymunlar mahsus değil mi? Bizga shaqqa 10 komanda chiqish yasadi. Barisi da deylik tatar tilida. Va bitta shu bilan narsa aytasam kelar. Tatar kvini ism bo'lganda tatar tili mangu o'lmaydi. Oho, men aytam bigrek motor seyray boshladim. Alladagi Grand Prix degan yotni buklakda bo'ldim. Yo'q, unda bunaqa o'zlari olib kelganlar. Hakamat komandasi, rahmat. Zakirov Zubir Nasipovna ham doimiy ravishda ijodiy etirkish berib turgani uchun Galiyev Robert Temirxonovga o'z rahmatlarini bildiradi. Shular bek zo'r rahmat Xazina Turg'a bizga yangi sezonda yangi qish yeb yo'l etib qo'ydirgan mumkinchilik berganlari uchun hamda albatta ayrim rahmat jon otalarımizga, sizga endi albatta zo'r rahmat aytganlar. Shu aytib do'stlar, bizning barliq komandalar chiqishlarini tamomladi. Shunga barliq komandalarni olqishlar ostidan sahnaga chaqiraman. Komandalar, sahnaga! Dostlar, mana bizning endi juri a'zolari hozir chiqib ketdi. Natijalarni yozarga, nominatsiyalarga, komandalarga bo'laklar berish, belgilar uchun albatta endi ular zoq bo'ladi. Shunga ko'ra biz hozir men balakagina ma'lumot aytaman. Ondan so'ng biz bir balakagina o'yin o'ynab olamiz. Bu da bo'lsa razminka. Komandalar hozir tugul bu degan. Zalda hozir tugul. Shunga ko'ra zalda bo'lgan tomoshabinimiz. Hozirgi so'rovlarimizni bizga kerak stoyka, bizning hamda sahnada stoyka bormi? Bo'lsa, olishimiz, zikar uchun savollarda bormi stoyka? Tigi yoqda stoyka olishimiz mikrofon bilan. Ey do'stlar, hozir tazminlar borasida men bilagingni ma'lumot aytib, Totar o'yini ligasini qarorga unutmaymiz. Nishik deb so'rasangiz, Olgan TV kanalining YouTube bitlarida ham VKontakte shirtlarida tugul bir oydan so'ng
Mene bu oyununu Olga TV kanalında orayı olasız. Demek bir oynatsın Olga TV kanalında. Владислав Эйвенлеп. Demek dostlar, hazır biz eydemiz Razmikaga ko'shamiz. Razmikaning qoidalari bitta oddiy. Sizdan so'rov komandalardan javob. Mikrofonda misiniz? Komandalardan. Eydemiz buni qarab ko'shamiz. И микрофонda bo'laydi. Anladım. Mana bo'lay. Нормально? Вот, всё. Ярый. Men eydemiz zalga tushim. Odatdagi ish endi mening menda o'z o'rinim bor. Razminka vaqtida mingil menda bosam, kimning so'rovlari bor? Eydemiz do'stlar, kelgiz yonima, so'rovlar beringiz. Bu edi albatta shunday shoyan razminka u zachotga bormay, bular endi vaqt o'zdirga deb aytishga bo'ladi. Komandalar juri a'zolari kutgan vaqtda bizning kela bir yigit bo'ladi. Durustmi? Yo'q, просто keladi. Просто yuguradi. Просто yuguradi. Молодец. Так, eydemiz do'stlar, kimda so'rov bor? Давай chiqmanda. Men как будто seni bilmayman deb. Давай chiqasan. Bunda o'qishlar birinchi kishimizning birinchi so'rov, ismingiz nechik? Ramil. Ayda Ramil. Mashinaga qishqi tagarmashlar qo'ymas uchun narsa ishlarga kerak. Bir aktual so'rov. Mashinaga qo'ya ketdim. Mashinaga qishqi tagarmashlar qo'ymas uchun nima ishlarga kerak? Kim endi oluşturdu tagarmashlarni? Siz oluşturgansizlar. Kim oluşturmadı? Biz oluşturmadık. Все, haydi. Moskva. Demak, mashinaga qishqi tagarmashlar qo'ymas uchun ishlarga kerak. Shonda yurgar kerak. Mana shunday javob rahmat. Bittov, tikatov. Mashinaga qishqi tagarmashlar qo'ymas uchun ishlarga kerak. Ishni boshdan yechirgaydi. Mashinaga qishqi tagarmashlar qo'ymas uchun ishlarga kerak. Xotin rulga o'tirtirga kerak. Demak, mashinaga qishqi tagarmash qo'ymas uchun ishlarga kerak. Gaydashlarga. Samad, mashinaga qishqi tagarmashlar qo'ymas uchun ishlarga kerak. Boshda mashina olayman, tagarmashga elimda zoq. Fay, mashinaga qishqi tagarmash qo'ymas uchun ishlarga kerak. Ani soldirib turmasga kerak. Bosh kerak. Efe, mashinaga tagarmash qo'ymas uchun ishlarga kerak. Mashina yo'q, problema yo'q, boshqurtlarda yurib. Mashinaga qishqi tagarmash qo'ymas uchun ishlarga kerak. Sotib olgan mashina qiymat. Bu sening so'rovingga javob bo'lmadi bu. Ayda to'g'ri. Fantasy. Mashinaga qishqi tagarmash qo'ymas uchun ishlarga kerak. Velosipedga ko'chirga kerak. Bizning albatta borisida velosipedda yuradi. Rahmat. To'g'ri, Ramil edi. To'g'ri, Moskva. To'g'ri so'rovlar bilan tinchlaning'iz. Aydangiz bir to'g'ri javob beramiz. Mashinaga qishqi tagarmash qo'ymas uchun ishlarga kerak. Moskva metrosida yurga kerak. Familiya Samad, mashinaga qishqi tagarmash qo'ymas uchun ishlarga kerak. Amir, sen bitmamada oqshom ko'p borib qaytadi, shaloqlarga yozqilib kelirsiz. Rahmat. Demak, bir yildan jigarlagan umid. Yana aydangiz, davom etamiz do'stlar. Qo'lingizni ko'taringiz, men balki sizning yoningizga borib kelamaydi. Aydangiz, shiringiz baribir sizga shiringa to'g'ri kelyapti. Biroz bilan unda chiqsangiz bitta aybat bo'lardi. Aydangiz, olqishlar bilan qarshi olamiz. Tog'in bir so'rov. Ismingiz nechik? İlyas, sen barağızda da men KVN'da birinchi topqir, ne uchun mening yuragim og'ridi? Yuraksizlik. Men aytayim пока. Komandalar aytsin. Sen necha yosh? 18. 18? Ertaga, конечно. Akamat, ayting. Men KVN'da birinchi topqir, ne uchun mening yuragim og'ridi? Alla, sendagi turdaybekmi Denis qo'rqitgan? Shundaylar. Denis qo'rqitqanda borasida qo'rqdi, Turdabek qanaqa bo'ldi. Bu bizning shoula edi.
Мен команда бірінші тапқан, не үшін менің жүрегім ауырды? Senin yüreğin orada mı? Şaltırat. Мен просто шалтырады. Больницаға шалтырады. Конкретика болмады бейт. Тоғын, айдағыз, әлмәт, фәмтәти. Мен команда бірінші тапқан, не үшін жүрегім ауырды? Міне қазір, Мамадаштан Ленар. Команда бірінші тапқан, не үшін жүрегім ауырды? Менің де сені бірінші тапқан көру. Менің де ауырды, только башқаны. Мне кажется, сен башын біле ауырды. Тоғын жауаплар бар ма? Көрінмей. Зор рахмет, Ильяс болды бұлай. Дұрыс екен Ильяс. Ильяс болды, тоғын сұраулар бар ма достар? Айдағыз. Қорқмайбыз, ұялмайбыз дегенде кімде сұраулар бар, береміз. Так, командалар күте. Қарабинматтың ері өтір. Дәбі. Міне әтігінде бар сұрау. Айдағыз, сіз шықмады шуңнан ғына, ұрыннан ғына исәмісіз, исімігіз неше? Айдағыз оқушылар беріңіз бар. Оқушылар, исімігіз неше? Güzel. Айдағыз сізден сұрау. Орыслар татар квнына ерер үшін не керек? Орыслар татар квнына ерер үшін не керек? Айдағыз. Орыслар татар квнына ерер үшін не керек? Дәхәрәт керек. Орыслар татар квнына ерер үшін не керек? Менің попроще ночевой керек. Это после дәхәрәт уже. Buluşmasa. Тағы жауаплар бар ма достар? Мәскәуләргені біле. Бұлды бұғай бұдыстылар. Яры, или бар ма? Бар, айда. Тағы бір айдағыз. Орыслар татар квнына ерер үшін не керек? Келсінлер, главный, қышқы резинада келсінлер, һәм жүрегі ауыртмасын. Рахмет, давам етеміз тоғын сұраулар. Айдағыз шығыңыз мұндара. Шыға аласыз ба? Өзіммен деймін. Айдағыз. Сізбіңіз нешек? Фәннур, сізден сұрау. Қозан соба автобусына оқша жетмей, мен анишлерге. Майли. Қозан соба автобусына оқша жетмей, мен анишлерге. Орманда, братан, барма керек түбі. Қозан соба автобусына оқшам жетмей, мен анишлерге. Бізде орын бар, біздің білен қойдырсыз. Сіздің яққа, ну әлметке, да, мұнда уточни. Қозан соба автобусына оқшам жетмей, мен анишлерге. Президент боларға керек. Вариант. Фаил, Қозан соба автобусына оқшам жетмей, мен анишлерге. Ішлерге? Тоже дұрыс. Қозан соба автобусына оқшам жетмей, мен анишлерге. Әйттік дейінді, атта ері. Отта. Майыл, Қозан соба автобусына оқшам жетмей, мен анишлерге. Әне Роминға әгермеш олмашты. Оқша бұл. Оқша да бұлайымен. Тыныштандыр әлі. Қозан соба автобусына оқшам жетмей, мен анишлерге. Мишер бұл тура керек, Мишелер сиді ақша табау. Қозан соба автобусына оқшам жетмей, мен анишлерге. Менде екі билет бар, бірсі сиңа. Рахмет. Болды бітті олай. Рахмет, Фәннур, алқыштар, достар. Рахмет. Тағы бар ма сұраулар? Қызық сұраулар болу. Бірер жыр, кімде болса, бірер татар жыры жырлап жетіп бәріңіз әлі, достар. Башлаңыз, командалар енді әлбәтті тәмауларға тиіш болыр. Кімде болса, мұң бар ма қазір? Бірер татар жыры бар ма? Юк мені? Юк мені? Қолдар көрінмей. Достар, уақыт бар. Сіз оңаушы, уақыт бар, айда алмас. Әйдәңіз, достар, тағын бір сұрау шығасың. Шық.
Alkışlar bilen karşı alamız. Olmaz. Gelmiddinov olay. Dürüst eklemedim. Gelmiddin. Yani tamam. İsemisiz. Öfeden kilgen komandaga başka komandalar nindi bulak ezerlediler. Ele bu taraf basamız. Kalkıyorlar. Biz de kalkıyoruz. Onlar da kalkıyorlar. Ülkesinden de bu kepkını buraya getirgen var. Bizden de Rubin bilen Ufa oynuyorlar. Ede. Öfeden kilgen komandaga başka komandalar nindi bulak ezerlediler. Sen tegerizinin alır vakatası var bir tane. Dürüst, evet. Öfeden kilgen komandaga başka komandalar nindi bulak ezerlediler. Hübbelen sesak. Öfeden kilgen komandalarga başka komandalar nindi bulak ezerlediler. Benim bagajlıkta radyokullar çıkmalar. Yotar, kirep olurlar sonrasında. Kızık. Seni kızdırttın. Erse ettisin bu. Sen gene mamlısın bir tane. İş para komandısı farklıdır mı? Demek, öfeden kilgen komandaga başka komandalar nindi bulak ezerlediler. Biz mamadışlarla hazırladık. Allah başları yaşar. Sen gene gülesin gülesin. Kemente, молодцы, еще немножко. О, dostlar, edek alkışlar, vallahi kalbimler. Öfeden kilgen komandaga başka komandalar nindi bulak ezerlediler. Onlar biz gönül sözürledi. Öfeden kilgen komandaga başka komandalar nindi bulak ezerledi. 2 saat fora verdik. Молодец. Daha da rapor durumda mı? Öfeden kilgen komandaga başka komandalar nindi bulak ezerlediler. Koytkanda mamadır şpiklaşırlar, tutlasalar bilirler. Öfeden kilgen komandaga başka komandalar nindi bulak ezerlediler. Festival hazırladık. Молодец. Молодец, dostlar, молодец. Rahmet olmaz, rahmet komandalarga. Sorular hem cevaplar için. Hazır idi dostlar, edek alkışlar olsundan jüri a'zolarini sahneye chaqiramiz. Albatta endi dostlar, bizning jüri a'zolari natijalar bilan chiqdi. Bor nominatsiyalarga da komandalarni belgiladi. Hamid albatta hozir biz har bir jüri a'zolarining so'zini tinglaymiz. Ham nominatsiyada jurgan komandani bilamiz. Birinchi nominatsiya открытие сезon ochilishi deb aytilgan bo'ladi. Festival ochilishi nominatsiyasi Sili ochishi Sili Ramil Agdiyev. Hayırlı kiş Akbars. Hayırlı kiş KVN suyuşlar izler misiniz? Birinchidan endi bek zo'r rahmat aytasi kerak sizga, tomoshachilarga, komandalar aytaki zo'r alqishlar beramiz. Bizning kelgan barliq kishiga. Sezon ochishi bilan yamag'ini olmos suradi narsa biz hazırladık ayman. Mana narsa hazırladık do'stlar. Sezon ochishi Boshqirtar.ru komandasi. Ura! Rahmat Ramil, kelasi nominatsiya eng qiziq mazak. Ramiz Latifov. Bilasizlar endi biz KVN'ni bek yaratamiz. Tatar Inform agentligi KVN o'yinlarini so'nggi yilda ko'rsatib bora onlayn. Hamma men ana har vaqt aytaman, biz bunda bilgan o'zimizning jurnalistlarga da mana jamiyatdagi sotsial ijtimoiy problemalar to'g'risida mazaklar bo'lsa, bu qiziqroq. O'zimizdan biz agar kula olsak, o'zimizdagi problemalarga yilmayib qaray olsak, bu bek ko'ngilli hamma uni ishda xalqni da albatta olib boradi. Ham mana menga bek o'xshadi bu o'yinda tatar tili bilan bizning tatar tili
тиресінде келіп шыққан проблемалар, оларды біргене командада шетте қалдырмады. Әмма меңа ең ұшағаны, біздің жюри ағзаларына да ең ұшағаны болды, ол татар егітлері. Міне, көзсеңіз, әйтелер екен. Ең яқшы мәзәк номинациясында яқшы алыдан татар егітлері қойын командасы. Алқышылар. Devam edemiz келесі номинация ең ұста актриса Илназ Сафиуллин. Енді қайырлы кеш барыңызға да әлеміне яңғына әйткен Рәмис әйткен фикірді өзімнің де айтасым келген еді. Рәхмет барлық ұйыштырушыларға. Айырым шынлап елмайып, bütün проблемаларына юмор yoluna қушып, шылай яшарға ясын барымызға да, не дегені замандар болмасын. Һәм енді айырып айтасы келе бүгін әкәмет КВН командасын, чөнки алар әкіріліп енді легендар Камди командасына хулиганларға әйләнә башладылар. Шулай бит? Сизә башладылар шуны. Һәм енді ең яхшы актриса номинациясына келгенде, алар актриса біздің біреугіне түгіл, алар көбәк һәм әйдәгіз барлық тәрбиешілер ішім алдында баш иіп аларны тәбриклейік достар. Фән тәти қызлары үшін әлмәттер, япташлар, тәбриклейміз сізді. Ең ұста актрисалар фән тәти қызлары үшін әлмәт. Зур рахмет Илназ. Devam ederiz келесі номинация ең ұста актер Айваз Садыров. Барлық залда отырушы тамашашылар һәм әлбәттә инде безнең КВН уйнаучыларына кайнар сәламлек. Исәнмесез. Инде гомумән шушы төп актерыбызны, иң яхшы уйнаучыбызның исемен атаганчы шундый әйтәсе килә. Анда миңа булса барлык жюри әгъзалары шушы бер фикердә тора. КВН яшәрә, менә карап торабыз, КВНның уйнаучылары берсеннән берсе инде һәр елны минем куркуым бар кичкенә генә. Бер 5 елдан соң балалар бакчасы уйный башламас микән дигән. Ләкин бу яхшы, димәк безнең туган телебездә шаярырга теләүче яшь буын бар һәм димәк туган телне яшәячәк тәбрис. Борчылма. Иң яхшы актерның исемен нәкъ минем атыйсы килде. Ник дигәндә минем атна ахырында барган ничек булса арчага файдасы бар. Әгәр дә мин әйтмәсәм, анда кайтуым бераз гына куркыныч булыр иде. Иң яхшы актер үрнәк КВН командасы Ирек. Бүләкне тапшырыйк. Бая китмәсен дигән. Бая Ирек барыйк. Бая китмәсен. Бу парага китте. Шығып кетті. Бір алқыштар беріп Рахмет Айваз. Devam edemiz келесі номинация түгілінде бұл достар. Урын, 3-ші урын Дәбрис Яруллин. Ғафу еттіні. Руслан есімді микрофон. Yok, Ленатыға шылай болды. Сәлем барығызға да. Мина Рамил әйтті татар тілі тұрымдан да бір қады көп сөйлем анда сенсе, сынысы. Шулай сөйлесін. Шаяртам, мұнда татар тілін яратмаушылар жоқтыр енді залда. Шулай барымызда яратамыз ма? Барымызда аны яқларға әзір ме? Шулай бе? Так, benim 3-ші урын. Там 3-ші урын. Биіктаудан Текетау командасы! Фотоға түшірген Unutmamız. Devam ederiz. 2-ші урын. Tatar Malay, Ринат Әлиахмет.
işleri yarattım. İkincisi bilesiz yazıda yaratamayım. Bunda her bir komanda turunda bir iki söz eğitip gittiğim çünkü siz köp yazan bizim blogda. İkinci orun men sizin için kurashdim. Madış komandasi 5 barmoq. Rahmet Rinat, ikinci o'rin 5 barmoq. Hozir endi birinchi o'rin. Qarshi olamiz Aygul Abdurahmonova. Xayrli kecham, barchalarga salomlar. Yollarning ishlarini bek ma'qul etib o'tkazamiz. Eskitmali komandalar, bek jilo tomoshabchi ham eng suyukli olib borishidek zavqli qalbimizni Grand Prix oldindan mana shunday eng kutib olingan mezgil menimcha barabanday drop yasab oldik. Yuqori Tatar Kuban Ligasining festivalining birinchi o'rini Moskvadan kelgan qo'naqlar. Shulay do'stlar, bugungi festivalda birinchi o'rinni Moskvadan Ponaехали bilan komandasi yo'llaydi. Hamindi Grand Prix Ramil Akteyev qarshi olamiz. Tag'in bir topqir esanmisiz? Bugun Farida Yakupovna, Farida opa kela olmadi, lekin barchasiga da zo'r salom jibardi. Hamindi Grand Prix, bizning festivalning Grand Prix'i hozirgi vaqtda eng kuchli komanda, Tatarlikiston eng kuchli komandasi o'lda bo'lsa, Darius Akamat. Demak do'stlar, yuqori Tatarlikiston festivalida Grand Prix Akamat qo'yag'isi. Akamat bilan komandasi yo'llaydi. Qozon davlat agrar universiteti tomonidan bir olqishlar do'stlar. Do'stlar, hozir bilasizmi, biz hali tamomlamadik, biz hali bizning konsertimiz tamomlanmadi. Siz ko'rgansizlar endi hozir ko'pgina internet betlarida, kontakt shiltlarida, shular Instagramda ko'pgina yulduzlar shunday flash mob yasadilar, tatar tili deb ataladi. Demak, borasida i tug'an til, i motor til degan shi'rlarni, jurnilar. Shunga ko'ra biz komandalar bilan hozir shulay komandalar bilangina tug'il, juri aksarlari bilan birga, durustmi? Debamiz. Elex o'rtaga bosamiz. Shulay biz bilagigina flash mob tushiramiz, anlari sizda albatta kontaktida hamda barliq yulduzlarning sotsial shakillarida ko'ra olasiz. Oybas. Tabii Elex bunda o'rtaga kelamiz. Aygul, sen jurni bilmaysan. Unda bir kunda jurni bilmaysan. Komandalarda yonunda, tak, kameralar bizning bormi? Bizga yo'nalganmi? Telefonlarni da chiqarib olasiz, qarashib do'stlar. Biz birgina ko'klamni jurlaymiz hamda albatta. Andan so'ng sizdan olqishlar kerak. Balki sizda qo'shilsangiz big shap bo'lar edi. Albatta. Hozirmi do'stlar? Haydagiz. Bor bizda jurlaymiz. 3, 4 ilnas. I tug'an til, i motor til, atkaman kamning tili. Dunyoda ko'p narsa bildim, seni tug'an til orqali. Seni tug'an til orqali. Kuylagan anlari tunlar bo'yi atgan hikoya suylagan.
сөйлеген итуған тіл тыған құдам Әлбәттә, дуслар, менә хәзер без күрдек кем сүзләрен белә, кем оныткан. Тагын бер куплеты бар. Җырлыйбызмы? Итуған тел һәр вакытта ярдәмең белән сине кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым минем кечкенәдән аңлашылган шатлыгым кайгым Рәхмәт, дуслар, зур рәхмәт сезгә бу җыр өчен, рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, рәхмәт командаларга, рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт сезгә КВН сөючеләр. Киләсе очрашуларга кадәр, дуслар, сау булыгыз. Рәхмәт! Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы.